पाव की थौरम सरुक याबिरिबा ख्वाइ पुनम पुराजन खुमुक्समना तराम मौसबगा लोइने खुरुमजरी हौजिंग असि फोंबा हुये लम पाव पाव चेदai लखोचबा मरोय पावसिंग मियामदा पावदमजरी हौजिंग असि की ओइबा मरोय पावसिंग अइबा अमसुम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हरीश्वर गोस्वामी ना आरटीआई की खुथांगदा हंगलपो वाहंगी पावखुम मे अहुम लिसिंगनि कुनगा हुमदोइदगी डिस्ट्रिक्ट मापनदा हांगबा रिलीफ कैंप प्री फैब्रिकेटेड हाउस सिंग लेरपा आईडीपी चाते का यांखै तरुक लेखिद्रे काकपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की लोइबोल खुलेंद लंदादुने विलेज सिवा अमसुंग की लोइनबी यावना खुंजा अहुम हाटक्रे खुलगे युम तरेट अमसुंग गारी अनि मई थादोकलमले असि हक्सांग सिंग काकपोक्पीदा पुखरे गवर्नर ना सीआरपीएफ की डायरेक्टर जनरल का उनखरे चीफ मिनिस्टर ना अकन मोंगदा कंडेम तौखरे लोइबोन खुलेन की थौदोक्ता आईएम ना कुकीएनपी मणिपुरदा अकन वाफम सिंह फोंदोरकली फाजिन खिबम सम सिंह थादोनबा नेगोशिएशन कन्न चथरी नुमित निनी हुमनीदा अहोंग लाकनी थाजई गोविंदास लोइनना इंटरनेशनल बॉर्डर ngaपगी अहोब सिंह लेहंदनब यूने लेंगान होनरी अमित शाह हुजी मखाता बमरोय पाव सिंह पिजरी मे अहुम लिसिंगनि कुनगा हुमदोइदगी डिस्ट्रिक्ट मापनदा हांगबा रिलीफ कैंप प्री फैब्रिकेटेड हाउस सिंग लेरपा आईडीपी साते का यांखै ग तरुक लेखिद्रे लेखिद्रबा आईडीपी सिंग असिंग मनुंगदा साते कुंथ्रा माथोइने नेचुरल डेट लेखिदबनि अदुगा कुनगा मंगाना अननेचुरल डेट लेखिदबनि मे अहुम लिसिंगनि कुनगा हुमदोइदगी हौरखिबा कांगलु मसेनगी लांदगी डिस्ट्रिक्ट मापनदा हांगबा रिलीफ कैंप फैब्रिकेटेड हाउस सिंग लेरिबा आईडीपी सिंग बिष्णुपुरदा लिसिंग तरागा सुमना मरफुद्रागा निथोय चोचापुरदा लिसिंग तरुका चाहुम यांखै हुमफुगा मंगा कक्सिंगदा लिसिंग अहुंगा चानी निफुगा हुमदो इम्फाल ईस्ट लिसिंग अनिगा चात्रुक तरागा मापल इम्फाल वेस्ट लिसिंग मरिगा चाहुम मरफुद्रा माथोय जिरिबामदा चामरिगा कुंथ्रागा तरु थौबालदा चात्रे का यांखै निपान तेनोपलदा मरफु निथोय अमदि कांपोक्पीदा लिसिंग तरामंगागा चात्रुक मरफुद्रागा मरीनी मे अहुम लिसिंग अनि कुनगा हुमदोइदगी डिस्ट्रिक्ट मापनदा हांगबा रिलीफ कैंप प्री फैब्रिकेटेड हाउस सिंगदा संजफम लौरपदगी लेखिद्रबा आईडीपी सिंग बिष्णुपुरदा चामगा यांखै माथोय चुचापुरदा चानीगा निफुगा निपान कक्सिंगदा हुमफु इम्फाल ईस्टदा कुनगा मंगा इम्फाल वेस्टदा मरफुद्रागा मरी जिरिबामदा तराव हुमदोय थौबालदा तरा माथोय तेनोपलदा अमा अमसुंग काकपोक्पीदा चामगा कुनगा निपानी आरटीआई वाहंगी पाउखुम थेंगथना पिरकपो होम डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी द कमीशन सो कोस नोटिस पीखरे हुयन बियोरदगी मे अहुम लिसिंग अनि कुनगा हुमदोइदगी हौरलगा हौजि फावदा मणिपुर अमसुंग यूनियन लेंगाना वारुसिन पुरक्तबदगी मखा समथरगलिबा मणिपुर की लांगी थौदोक्सिन मरम ओइदना नुमित असिदगी स्टेट लेंगाना हांगबा यावना तोंगान रिलीफ कैंप फैब्रिकेटेड हाउस अल्टरनेटिव हाउसिंग कम्प्लेक्स न चिंगबा लेरगलिबा पुनबा आईडीपी सिंग मसिंग कयानो मखोगी मनुंदगी लेखिदबा आईडीपी सिंगी मसिंग न कयानो अमसुंग अननेचुरल डेट ओइना लेखिदबा थौदोक्सिंग मतौ करमना थोल लोइदगे हाबिगी मतांगदा करी करम थबक सिंग लेंगाना लखोलबगे हाइना मणिपुर की संगनारबा इबा अमसुंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हरीश्वर गोस्वामी ना एप्लीकान ओइदुना आरटीआई की खुथांगदा हंगिबा वांगसिंगी पाउकुम होम डिपार्टमेंट की माइकेदगी मतम चाना पिरक्तबदगी मणिपुर इंफॉर्मेशन कमीशन सो कोस नोटिस पीखरे कमीशन ngarang लौखिबा डिसीजन द आरटीआई एप्लीकान की पाउकुम इंफॉर्मेशन डाटा सिंग ngasi जून 5 फावगी मनुंग द पीननबा डायरेक्शन पीखिबगी मतुंगिन मणिपुर लेंगा की जॉइंट सेक्रेटरी होम न ngasi पिरकिबा पाउकुम इंफॉर्मेशन डाटा सिंगी मतुंगिन लान हौरखिबा मे अहुम लिसिंग अनि कुनगा हुमदोइदगी हौरलगा एप्रिल 19 लिसिंग अनि कुनगा तरु फावदे स्टेट असगी अपुनबा डिस्ट्रिक्ट तरा की मनुंग द डिस्ट्रिक्ट मापनदा हांगबा रिलीफ कैंप प्रीफेब्रिकेटेड हाउस न चिंगबदा लेरखिबा आईडीपी सिंगी मनुंगदगी मियोय चात्रे का कुंथ्रा माथोय लेखिद्रे अदुगा अननेचुरल डेट की थौदोक्तन मियोय कुनगा मंगा लेखिद्रे हाइन फोंदोरकले एप्लीकान हरेश्वर गोस्वामी न ममांग चाही लिसिंगनि कुनगा मंगा की सेप्टेम्बर 9 दा राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट लिसिंगनि मंगा की मखादा हांगखिबा वांगसिंग असि पाउखुम पिरकदब होम डिपार्टमेंट की एसपीआईओ जॉइंट सेक्रेटरी न मतम चाना पिरक्तबदगी एप्लीकान असिन मणिपुर इंफॉर्मेशन कमीशन MIC द अपील अमा फाइल तौरखिबनी अपील असिगी मतुंगिन कमीशन अपील केस नंबर 22 of लिसिंगनी कुनगा तरु हरेश्वर गोस्वामी वर्सेस
SPIO SPDCR SAPIO Home Department Manipur and under Lakot Kiban appeal case asigi hearing arang June Mari Lisingani Kunga Taruk the Pangtona Commissioner Levki Matung Pau Shesina Harisol Goswami ga Sanakibawari the Mahaki Maki Degidi Commissioner Wayan Satanabamatam Lepagi Matung in Nasi Chatagre Amasung Commission gi Maki Degi decision Ama Laure Haina Commission gi State Information Commissioner Piba Direction Asigi Lamai Ahum Panba copy Piraki Commission gi decision asin high Ngasigi hearing the first appellate authority FAA absent oire SPIO Joint Secretary Home gi Maike gi Maki Maursinba SSA Home Laki Loinena appellate Hariso Goswami su Masa Laki Hiring Hojing Makata Maru Pau Sing Amuk Pijari Kangpupi district ki Loibol Kulenda Landaduna village Sib Amasumaki Loina Biyauna Kunja Hatkre Kulgi yum taret amasung gari ani mai thado lamle asiba haksang sing Kangpopi da pukre hodi makhata pau pijari Kangpopi district new kathian mami police na konba tupul manaki loibol khulenda phama makhal gi khulai paiba kedar singal landa na khulla sigi village ma ki loina bi amasung khunja ma hatkre Kulgi yum taret Maruti Gypsy NL035803 amasung Mahindra Bolero pickup van mai thado lamle thaudo sing asi ayuangan bapung mari rom tarapata khulla sida thokibani khulai paiba sing aduna khulla sida changsilalaga village ship let khongam hauki chai kuthraga mari apokpa malung hauki ba amasung ma ki loina bi timnari tungboy tuboi haukip chai kunga manga amasung khulla sigi jingmeng tan haukip chai kunthra ko mioi ahum nongmina kaptun hatkibani hari Kulai paiba sing aduna khulla sigi chip mahaki loina bi amasung khunja mu nongmina kaptuna harpatana tana khulla sigi yum taret amasung gari anisu maina tumna thadok lamani hairi ngasi gi tam thireba thaudo sigi matang da sing the base toba underground organization amatana official oina claim torupol lekhidri pau se sina thajaba yaw mafam dagi pauna haibada dil loibon khulen hariba khula sigi village chief ma ki loina bi yauna khunja sing da suda lekliba kuki khulai paiba khutpu amaga naknaba mari lainabaga loina na makoibu khul asida lefam chafam pibagi thawong chatharpani hari masigi damak suda leba toba kuki khulai paiba khutpu amana thawoina changsilaktuna loibon khulel asida akan be attack chatharmani hari atopa paugi likhun amagi matungina di khulai paiba khutpu amna loibon khulen manaki lambi da lakpada mafam masida hana leiramba atopa khutpu amna nongbai kaplubani thaudo asidagi nakalani gi marta khut hanaduna minute kuntha rom khut thoknarakpani nongmai makol tabada loibon khulengi khunja sing khul thadoktuna lanjina ki hairi thaudo asigi pau tabadagi state amasung central force ki partnership changsinduna thigumbagi thabak chathagre kuki NP Manipur thaudo asibo akan momongda yaningdaba phongdoladuna chenaba mioi sing thidoktuna logi matungina matik chaba action lakhotkadabani haina phongdorakre Governor na CRPF ki director janenga unakhre chief minister na kan momongda condemn tawkhre Manipur da hojik oragli ba law and order gi phibang gi matang ngasi numi yung matungda Imphal gi lok bhavan da Governor AK Balana CRPF ki Director General Gyanendra Pratap Singhana Lusingma Force asigi senior officer singa unaduna hojik oriba state phibam sing review tawkre Governor go unabada Director General Lusingba senior official singna state asigi mafam khudimukta security force singna lakopam thokpa thabak sing lakholagani habi wafam phongdoki Mifam madu da misam miyangi pusi manghan ba thodok sing thoktana ba amasung miyangi lan thum ngak senaba lakhot kadaba thabak singi matang da kupna khanaki law and order ngak pada force muscle gi marakta lainarli bambari hena kansil hanagui matang da su khanaki amorom da ngasi ayu angan mada loibol khulenda khulai paiba singa landa to na khula sigi village chief ma ke loinabi amasung khunja ma yauna misam ahum halambagi thodokpu simrisa wai khemchana kan momongda yaningda phungdorakli thodo si khulai paiba singi pangdabagi thawong ni haraduna misam singda tamnana landarakpa si yaba ngamloi amasung lenga ki maikaidagi ngasi thodok chenaba sing lemna tharoi haiki thodok thokraba matungda chief minister na state police amasung central security force singda yarima khay athu matamda chenaba miyo sing phaganaba pautak piki loinena khudong tiba thokpa yaba mafam singda ngak senbagi thabak kankhal hanbaga loinena asigumba thodok singna solaba imung singda mathau taba tingbang pinabasu khanganki
अमरोमदा था सिगी अहुंगी नुमिदांग थांगना थिनबदगी लेखिद्रब थौबाल कमांडोदा एटेस्ट तौबा 4 IRB हल्बीदार के सुरेश की थौदोपुसु चीफ मिनिस्टर ने यानिंदब फोंदोरपग लोनेना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना पंथदना लोखलप थबकी मनुंगसना था असिगी मरीदा चेनब मियोय फाबंग खिबबुसु थागतप फोंदोखी लेखिद्रबगी इमुंगदसु चीफ मिनिस्टर ने थमोय सोना अवाब फोंदोखी मनबे याबदे मणिपुर CRPF की कोबरा बटालियन अनि डिप्लॉय तौबदा यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अयाब पिखरबनी हौजिक मरुओय पाउसिंग मखा ताना पिजरी फाजिनखिब मिसमसिंग थादोनबा नेगोशिएशन कन चथरी निमि निनि हुमनीदा अहोंब लाकनी थाजै गोविंदास फाजिनखिब मिसमसिंग थादोनब नेगोशिएशन की थबक कन चथरी हायदुना निमि निनि हुमनी सिदा करिगुमा अहोंब अमा लाकनी थाजै हायन होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमद फोंदोखरे वाफम मसिंग असि लेंगा की डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज न सिंधुन कोनुंग मांगी सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम दा सरुक याखिब होम मिनिस्टर दा पाउमी सिंह नांगब वांगी पाखुम दा पीरदुन महान फोंदोखिबनी गोविंदास कोंथौजम न हाई फाजिन खिब मियोय सिंह थादोनब चीफ मिनिस्टर की मियम मखादा लेंगान नेगोशिएशन की थबक कन सथरी अमसुंग अथु मतमदा थादोकनब होनरी लोइनने स्टेट असिगी चिंग अमदि तम अनिमक्त खोलाई पाइबसिंगी मथक्ता ऑपरेशन चथरगनी हाइखी था असिगी तरा हुमदोइदा कुकी सिंगना फाजिन खरबा मतुंग मफम खंगलक्त्रिबा नागा मिसम तरुकी मतांगदा हाई कोर्ट मणिपुरदा फाइल तौरकिबा PIL की हियरिंगदा केस असि NI दा करिमता खंगलकप लेत्रि हाइबा वाफमगी मतांगदा पाउमी सिंगना हंगबदा मागना हाई NI दा सिनबगी फाइल इसामना खुयक पिखिबनी मरम असना AI दा खंगलकप लेत्रि हाइबगी मतांग असि नाकल अनिगी मरक्ता कम्युनिकेशन गैप अमा लेबना ओइगनी हाइना सिंगदोखी अमरोमदा इंस्पायर by nature for climate for our future hai pandam da pangtupa world environment degi thorum da thoi ba mingtonen oike ba home minister na hai mausa lairembi imana malen da thawai panba sing hingba yana ba amata watna pibirame adubu ngasi akoibagi phibam kaithar liba kaya sidagi kannaba mipum khuding mana hona mina basang akoibagi phibam ngak senbagi matang da awareness piba symposium amadi senior kya pangthokpa khaktana dana thabak oina su pangmina ba tangai phatre natrabadi malem sida miyoi bana khundaba ngamdaba takak yaurloi haningai leiti haiki international border ngakpagi ahoba sing lehendana ba yune lenga na honari Amit Shah त्रिपुरा वेस्ट बेंगल बिहार सिंह बोर्डर स्टेट सिंह डेमोग्राफी की अहोंब लाहनबदी यूनियन लेंगाना याब ngamloi हारदुन ngamkhai ngak senbagi thabak kangkhat hannaba honari amasung thabak asida leiramba ahoba sing minsinaba kanu honari hani union home minister Amit Shah na phungdokre wafam asi mahak na ngarang Meghalaya gi konung Shillongda humbudraga humdoirak suba NEC gi plenary session busia logduna pangtholaba matung asi Tripura gi West Tripura da ngapigani West Tripura district ta Lankamura border outpost lagtuna post asigi base personal sing the wangang badamana phungdokhibani union lenga ke makete international border paring de hen mikum na hom sing na bonari union lenga na thabak to onthok doriba smart border project sem saba losi lagle amasung athu matam da pilot basis ta thabak to ontholagani pilot project ka silaiba sigi tongan tongan mafam tare tagi nipan phawbada paikhat kadabani haiki माकी खोंगसेदा सिलाइबा सिगा युम दोन नरिबा बांग्लादेश की ngam khai paringda oiriba phibam haktenane yengsinbaga loine nambasibu ngak senbada security na lokholaliba thorang singbuju hena kansil hanan bani hairi खोंगसेदा सिग manung chana Tripura gi Salbagan da leiba BSF ki Tripura frontier headquarter da sumana share loduna awang batha ki security review meeting pangthoki mifam masina Bangladesh ka tainaba leiba sigi ngamkhai paringda ningthi jana amasung akhanaba mathau taba thabak sing lokhanaba amadi security ki oina section thorang sing pakat nabada miyeng thamki panba yabadi mahak ngara nungthin Silongdagi Agartala da thungkhibani mafam masida mahakna Puspavant Palace Hotel Sarnabagi Urepsu Tamki Chief Minister na lusingduna Ayush Hospital gi campus ta uchara thakre World Environment Day lisingani kunga taruk mari lainana Chief Minister Y Kemcha na lusingduna Lampian Park ki phamung yangkhai laiba integrated Ayush Hospital gi campus ta uchara sing thakre Kumja lisingani kunga taruk kunga tareta Manipur da uchara lak marifuga mangarom thana ba pandam thamli Delta Advanced School na World Environment Day ki thorum pangthokre
Hojim Makata Mamroi Pau Sing Pijari Ayinga Sa Nungju Nungsagi Khal Kahendana Thamlabata da Mioi Begin Nungaina Hingbangangani Amuko Akoibagi Pibam da Singer Passing out to Nainga Sa Nungju Nungsagi Khal Kahendana Thamlabata Mioi Bana Malem Sida Nungaina Hingbangangani Haibo All Manipu United Clubs Organization Amukogi Secretary Publicity Chirolamana Pongdorakli Malem Hiram Kayada Sakola Basumio in Himbadamapan Tangdaba Yadraba Mahosagi Kaldi Nonumagi Kataragli Masina Malemgi Akoibagi Pim Masi Akio Masak Ama Lyrically Akoibi Pim Social Lima Makai Mio Bedanatan Hawaii Pan Bakudima Malem Sida Nungani Himbangamlo Madam Sina Koibagi Pim Kahenda Tamnabagi Pandamda Say Kuding Jun Mangabu World Environment Day Pangtoli Taurum Sina Environment Kandaba Yadabagi Maruiba Akoina Taklibani Umang kanba sing pa turen mangan daba lamlaki sa usik sing atay thawai pan ba singi pusi kanana ba lo kaya semli adubu miyoi ba ikona semjaba lo ikona ngakna satpa ngamdri chai kharagi matung dadi malem sida thawai pan ba amata hingba ngamloi dabagi phiyom da laklagani maram sina kaitharagli ba malengi mausa gi phiyom masi kalauna ba umangi lamma ma de pa turen kanbana ikoi punamaki thodang oirasi Air pollution thon dana ba phata haudi ang mor kai mafam chana losin bagi hainabi thamsi uwa thaduna kaithar libo akoi bagi phem amadi ainga sai khal ngal na bo honasi malengi oina nungju nungsa ainga sagi khalda ahong ba lalibasi thingona ba aikoi khudimangna thodang lominarasi hairi World Environment Day da Governor amasung First Lady na Kaibulam Jawda u thakre Malemgi mafam kaya da pangthok na bugum Manipur da sunga si paksana pangthok na rikiba World Environment Day ga mari lenena Manipuri Governor Ajay Kumar Bhala amasung First Lady GOT Bhala na ngasi Bishnupur District kai Bolam Jaw National Park ta u sara sing thakre ngasi nuktin pung amata bada malemgi oina mata ngairaba Floating National Park kai Bolam Jaw da Governor First Lady amasung imung manung yaurakhiba ga loina na mafam sigi second IRB gi compound da u sara sing thaki Loina National Park manung da hi tongduna chatlaga yengki madugi matungda Sendra amuk chatki hare Hoji loisilakpada sanabagi pau Football World Cup singani kungataru miyamna kharwana ngainarliba phiba World Cup singani kungataru June 12 gi ayupung ani tarakpadagi miyeng taba phanglagani handaki oina leiba ahum haibadi USA Canada amasung Mexico na yumbu weraga phiba World Cup singani kungataru ki edition pangthokani Panbayabadi handaki World Cup asida Cape Verde Curacao Jordan amadi Uzbekistan ahanbu oina saruk yari Sigalona na lojare mayam da pijaba ngasi oiba maru pau sing khwai punapu losilpada amuka hanna khurumjari